комната квартира ушул домдо сатылат. Лев Толстой 142А. Дареги Пишпек району, Лев Толстой көчөсү. Бул двору. Кирдик. 3 комната сушилка, 4 комната квартира. Сушилка бул кухня болуп калган. Кухня гарнитур. Чай иче турган жер мындай. Так. Гидровичте мындай күскү бар. Биздики. Бунус туалет, бир спальня, зал, дагы чоң санузел, 2 спальня, ушул жакта 2 спальня. Азыр биринчи, бир спальняны көрөбүз. Айнектери мындай лоджиясы менен, лоджия и биздики дворду карайт мындай. Так. Биздик бул зал. Зал. Дагы лоджиясы менен. Бул дагы кирдик, бияктан ваннага киребиз. Ваннага киребиз, аха. Аристонус бар. Стиралка. Бул экинчи спальня. Бунус биздики детский. Детский. Ага. Так. И бул кладовка. Шо? 106 серияда 3 комната квартира. Сушилка менен 4 комната.